Tala falava se whapoponga le nei o tala mai Australia le Radio Samoa. O papupuni sa iai mo le whaasoa ina o whainga tau le pui ngai whaonga ai whainga wha teknolosi wa ave sea e paanga le AUKUS Australia a Amerika ma Britania ma se tūlanga le leitele lea mo sootanga e meise lama mo Australia. O lea ngai o inga le aamano ai se awala e vave ai tūlanga tau i o loa avi fafo ma se tūlanga le leitele fo i lea mo Australia i le mawai o wa amaulu e whaonga ai le malusi anga wha niukiria. E le ngata i lea ai o le avave i fo i ma le whaalau te leina ma le ngao sia o au penga e pe o drones e whaonga ai le sami o missiles ma isi au penga e whaonga ai paanga le AUKUS. Sa unua le Minister Puipuinga Australia Richard Marles o se matua i tala fia le nei mo le puipuinga alona atunuu. E tōtolu tangata i wamoria le mai o se whalawalawe na tatu iai se itulou se rima se tamaita i se whanua tanu i leitu i se sifosini. Whai mai leo le ali e lua suluona tausanga ma le tamaita i lua sulima tausanga na aminatu le whanama i Auburn e iei manuanga i le awa uli na nafi. Ta ua leo wa whai neila la tau su e suenga le nofuanga le tupoi le whalawalawe ma wapu e ina ali e tōtolu. E tōlua e ta i lua sulfiti tausanga ma le isi e lua suluona tausanga. Watu e te tala i tua mai tutura i le whaamsinonga i Burwood i le so se furu iwa o se tema. O lewa whaeloa mai o le asonga fua le atala i nai le Sydney Metro wa lewa na whaatadali e le tōtele ma wa whaamaonia mai le whaamtalanga le Minister o Whila Ua Inga i le mai o siaki mo le sanga le mūna whaatinoina. O le Minister Joe Halen na ia fola i lunga le X le sa whaingo mo le Twitter o le atatala le au unanga i le asonga fua o lumanai. Le sfa au kuso sa fola mo tala ai lo winga wa vai aso ma le afa le ua whaatua iai ia manatu le tōtele le mea siri wa whaamautu mai se aso tonu le whaamoemoe. Whai mai le Minister o le saonga le mū ma le whaamoemoeina e ave iai le lātou whaamoemua. O le Metro City Line e anga i mai le Vale Sydenham ma Chatswood a Whiai Gross Nest, Victoria Cross, whaasaruma iai Martin Place anga i Central ma Waterloo Station. E ei se whainga fōu whataitai nei e le supermarket le Woolworths po le Woolies si Australia. Le whainga fōu whaonga ai whainga wha teknolosi o le whatautaia ma whataitai e le Woolies i Sydney o le ama whai e le tangata whatau na scanner lātou o loa e whaonga ai trolleys po kololi. O le scan and go carts wa whataitai nei le Woolies i Windsor o le taimi lava e tu waile o loa i tono le kololi po le trolley o na scan ai lava lea. O whaia lea whainga e whaasau ai le taimi le au whaatau i whaatau ngā wasta i tasi. Whai mai e tutungi lava le counter le whaatau mō le taimi nei a o le whaamtalanga le supermarketi a whai ai so longa le lei māloa ia fo i lea whainga o le ama whai ai loa lava e tangata whaatau na swipe lātou carts i trolleys ma tutungi ai lava ma whaatau. Tala muli wo atu fo i le se lau miliona le whailonga mō le Powerball mō le mai asa fo ina o le eistasi e whamleina le se i le pōna pō. O le stofi le vas fou le se idea ma o le whaidonga o pito te rero na tolu le wa whaamawina i Australia i le neito sanga. E le imalo stasi le whaidonga mo le se i le pōna pōa e to ono na whaamneina le whaidonga lona lua na maua le ta i se lau whasfulu i wafe a le tangata. Whamai le ofisa le ta alonga i le tau mata le atumutumu fo i o latou ofisa i le anga i atu le vas fou mo le fina wina o se manu malo i le se lau miliona e pei ona fola sia. Ia ato ai ma le whaamanatu leo whapena fo i mapulenga o stete i le atunu ina ia mātala fo i le anga i atu le wha i unga le vaiaso i le ngata i tūranga o le tala o le tau ma di poti fo i te tau o na mata i tuina ia i le ngata fo i lea o le mata i tuina o le ala tele i whiua inga ma le whaonga ina o ta vale ma le saunga le mūlau tele o tangata ai mai se fo i le whanau. Tala ia le video Samoa mai Australia mo le whaunga fo i nei vaiaso ia manuia tele le alo atu i le sapati ia mafuafuanga fo i le whaunga le vaiaso wha soifuia.